segala diomongi najan katon baguse ngendika katon blesa. Bapak Sadina dalan majikan lanang lamun lagi seni tak baik tapi ajan-ajan batur sejeri sampai ngarang cerita supaya wong percaya nyebar fitnah di balik kanatan. Coba tidak kaca ninggalong ambang asik kanggo Mimi Lady aja suwe-suwe kang ngalap duitnya Mimi Lady, Mimi Seli, Mimi Ajeng ditarik anginnya. Bapak Sadina dalam majikan masih bareng Dalaga Entertainment. Yen duit cangkem tulung dijaga aja ngomong sing ora-ora. Yen arep tiba dikate aja apa dikang urip sempurna. Dalaga malaikat hati nyatet di dosa langkah manusia sing sempurna. Tetapi manusia duweni dosa cuma cara sing beda-beda. Macem-macem dosa sing dibayana termasuk tangga kita. Lamun lagi seni tak baik tapi ajar-ajar batur sejeri sampai ngarang cerita supaya wong percaya nyebar fitnah di balik kanatan. Coba kita kaca ninggalong ambang kanggo wong eretan sedang tene mawon, kanggo kaula muda kaula mudi majikan aja dalang Depok be majikan sing disaweri ku penyanyi gak pengen disaweri asik. Mimi Lady dawat teman tuangan Mimi Lady, Mimi Ajeng yen duit cangkem tulung dijaga aja ngomong sing ora-ora. Yen arep tiba dikate kaca apa dikang urip sempurna. Bapak Sadina malaikat hati nyatet di dosa langkah manusia sing sempurna. Tapi manusia duweni dosa cuma cara sing beda-beda. Macem-macem dosa sing dibayana termasuk batur kita. Arep ngomong apa ora terpikiri, ngomong apa ijo bujar kono. Maklum wong panas hati segala diomongi najan katon bagus ngendika katon blesa. Kembali spesial buat masyarakat eretan tercinta. Lamun lagi seni